Приветствуем вас в Государственном академическом уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамярова. Merhaba sevgili misafirler. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30 yıl dönümünü ve Turan Dünya Vakfı'nın 10 yıl dönümünü kutlayan etkinlikte sizi gördüğümüzde sevindik. Assalamu alaikum muhterem aziz mihmanlar. Kazakistan Cumhuriyeti Müstakilliğinin 30 yıllığı ve Turan Dünyası Türkü Halklar Medeni Fondu'nun 10 yıllığı bağışlangan tantanlığı koygan kadımına kutluk olsun, hoş geldiniz. Kazakistan, koyunun yaşnıgan bağı ve bostan, namın ezelden dılladı dastan. Ötsün o yıllar, ötsün eserler, yaşa, yaşnığın can Kazakistan. Жақындаtıp тымалыз, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік ел бақыты ертеңі, о халайық, құтты болсын, қуаныш. Tüm dünyada yaklaşık 300 milyonluk bir aile, 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafya, yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük. Türk dünyası. Eklenir, zenginleşir, güçlenir ve özünde hep bir oluruz. Orta Asya'da kök salıp Kafkaslardan Anadolu'ya, Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına yayılan bu güçlü kardeşlik bağının ortak adıdır Türk Konseyi. 1992 yılında ilk adım atıldı. 2009 Nahçıvan Zirvesi'nde Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi, kısa adıyla Türk Konseyi, güçlü kurumsal kimliğine kavuştu. Hali hazırda konseyde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan tam üye, Macaristan ise gözlemci üye statüsünde yer almaktadır. İstanbul'da daimi sekreteryası, Budapeşte'de ise Avrupa ofisi bulunan Türk Konseyi, üye ülkeleri arasında ekonomiden ulaştırmaya, turizmden eğitime, gençlik ve spordan sağlığa, 20'den fazla farklı alanda çok yönlü işbirliğini hayata geçiriyor. Türk Konseyi, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Yatırım Fonu, Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru, Kardeş Limanlar Süreci, Sağlık Bilim Kurulu, Sağlık Koordinasyon Komitesi ve Tedarik Zinciri Grubu, Orhun Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı, Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi, Uluslararası Gençlik Kampları, Gençlik Festivalleri, Üniversite Spor Oyunları, Gençlik Platformu ve benzeri pek çok proje ve mekanizmalarla üyeleri arasında ortak çalışmalar yürütmektedir. Konseyin tüm projeleri yalnızca üye ülkeler için değil, bölgede ve dünyada barışı, kalkınmayı ve işbirliğini hedeflemektedir. İlk 10 yılını somut kazanımlarla tamamlayan Türk Konseyi, 2040 vizyonuyla üyeleri arasında daha derin işbirliğinin hedeflendiği yeni bir döneme girmektedir.
Türk Konseyi bir araya geldiğimizde sahip olduğumuz gücü temsil etmektedir. Бүгінгі мерейтойға дүниенің түпкір-түпкірінен құттықтау хаттар келіп жатыр. Егер олардың баршасын осы күнде оқитын болсақ, бір күнде аз келеді. Сондықтан қазір сахнаға Түркі халықтар дүниежүзілік ассамблеясының мүшесі, Туран дүниясы Түркі халықтар мәдениет қорының директоры Карлин Махбиров мырзаны шақырамыз. Қайырлы күн, бәріміз үшін қуанышты күн. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы ел тарихын маңызды белесі өткені, ол өткен жолды бағалауға, сондай-ақ болашаққа сеніммен қарауға мүмкіндік береді. Мемлекетіміздің 30 неғұрлым дамыған мемлекеттерінің қатарына кіруге негіз ол Қазақстан халқының бірлігі мен ынтымағында. Осы мақсатты бізге белгілеп берген елдің тұңғыш президенті, түрк әлемінің қадірлі ақсақалы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Және бүгін осы бағытты жалғастырып келе жатқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Жаңа тарихи кезінде Қазақстанда әрі қарай дамыту үшін айқынды реформаларды жүргізуде. Тәуелсіздік мейрамы қарсында құрылған 10 жыл толып отырған Туран дүниесі қоғамдық қорда аталған уақыт ішінде түркі халықтары арасындағы достық пен мәдени байланыстарды нығайтуға атсалысып келеді. Ел ішіндегі және сыртындағы түркі халықтармен байланысты күшейтіп, тамыры бір, тілі ортақ түркілердің әдебиет, тарих, өнер, мәдениет салаларындағы ынтымақтастығын бірлігін күшейтіп келуде. Қазақстанның тәуелсіздігі күні бейбітшілік пен жақсылықтарды тілеймін. Бізбен қоса өскелеп ұрпаққа бейбіт өмір мен тұрақтылықты игіліктерін көруін тілеймін. Мемлекетіміз әрі қарайда гүлдене берсін және халқы мен тәуелсіздікке қастерлеп қорғауына тілектестік білдіремін. Sevgili arkadaşlar, bu yıl Kazakistan bağımsızlık 30 yıl dönümü kutluyor. Bu tarihi önemi açısından çağrı açan bir olay ve ana ulusal bayramdır. Ayrıca bu yıl Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'daki kardeşlerimiz bağımsızlıkları kutluyorlar. Bağımsızlığımız 30 yıl dönümü hepimiz için neşe ve gurur için özel bir fırsattır. Bu senede bizim Turan Dünyası Vakfı'da 10 yıl olacak. Bu zaman içinde tüm Türk dünyası da ilgili konular hakkında birkaç tane kitap yazılmıştır. Türk dünyasının bilim ve kültür adamları yolun ölümü ile ilgili konferanslar ve seminarlar yapıldı. Çünkü Türk halkları her yerde kültür, medeniyet, insanlık, ahlak, asalet, vatan sevgisi taşımaya çalıştılar. Sevgili dostlar, herkese Kazakistan bağımsızlık günü olan büyük bayramımız için tebrik ediyorum. Herkese Türk dünyasında barış, mutluluk ve esenlik diliyorum. Teşekkür. Assalamu alaikum aziz kadirlik dostlarım. Aldı bilen hemmenlarını vatanımız Kazakistan'ın müstakilliğinin 30 yıllığı bilen çin kalbimden tebrikleymen. Turan Dünyası Türkiye Halklar Medeniyeti Cemiyetlik Fondu'nun bugünkü hoşalığının muşunda uluq merkege ahangdaş bulup kelivatkanlığını naayette kursanmen. Bu fondunun müstakillimizin meyvelerinin biri de bilsek buludu. 30 yıl burun kengeş ideologiya muhitida bunda fondun teşkilleş mümkün emes idi. Öğretmişimizge müracaat kıldıgan bolsak, şunu yakın körümüz. Bakçısaray'dan Kaşgargacha bolgan keng ziminde özünün til ve medeni tomurlarını bilen zich bağlangan köplegen Türkiye halklarının Evraziyanın tarihi ve bugünkü günü birleştirip turuptu. Türk dünyası Tünyukuk, Kültegin, Oğuzkan ve Bilge Kagan okşaş dövlet erbapları Mahmud Kaşgari, Yusuf Has Hacı Balasagun, Ahmet Yugunaki, Ocay Ahmet Yassavi, Nizami Gencevi, Fizuli, Alişer Navai, Mahtum Kuli, Abay Katarlık danışman mutefekkürlerimiz. Manas, Oğuzname, Alpamış, Olunhe,
G'o'r o'g'li kabi ulug' madaniy meroslarimiz bilan faxrlanishga to'liq huquqli. Shu jumladan Ozarbayjon, O'zbek xalqi bilan birlikda Uyg'ur xalqimi o'zining klassik ulug' muzikalik eposi, naqsha usul va sozlari bilan bütünlükni hosil qilgan dunyo darajasidagi milliy muzikalik madaniyat g'aznisi 12 Uyg'ur muqomi bilan faxrlandi. Bugun biz Türkiye xalqlarining birligi, hamkorligi, do'stligi uchun faoliyat elib berishni maqsad qilgan fondning 10 yillik nishonlashni ilm va bilim dunyosiga to'nilgan Turan universitetining binosida boshlab, Quddus Qo'jamyarov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida davomlashtirish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Bu yerda biz her beşimiz Nursultan Abish Nazarbayevning belgilgan Prezidentimiz Qasım-Jomart Kemal To'qayevning davomlashtirayotgan davlatimizning milliy siyosatining o'zimizning cheksiz minnatdor ekanligimizni bildirgimiz keladi. Türkiye mamlakatlari hamkorligi kengashi navbatdagi uchrashda Prezidentimiz Qasım-Jomartov mundaq dedi: "Hozirgi xalqaro siyosiy Türkiye dünya ahamiyatining o'sganligini hammasi uchun ro'shan. Türkiye kengash doirasidagi hamkorlik cho'ng istiqbolga ega deb hisoblashga to'liq asosi bor. Biz regionlik va alamshumul masalalar bo'yicha o'z maqsadimizni bildirishimiz kerak. Shundaqla bizning ovozimiz kuchli va aniq bo'lishi lozim degandek, biz Türkiye xalqlar har qanday bir masalada o'zlarimizning insoniy milliy huquqlarimizni qo'g'dishimiz hajatgan bu bugungi zamon talibidir. Ayni shu yig'ilishda faoliyat elib berayotgan Turan Dunyosi fondi doirasida Uyg'ur madaniyati, matbuoti va ma'rifi rivojlantirish tashviq qilish ishlarimi muhim o'rinni egallaydi. Albatta bu jihatdan biz qozoq, qrim-tatar, o'zbek, qirg'iz, turk navbatda ma'naviy qo'llab-quvvatlashga intayin muhtojmiz. Biz hem yani şu kan qarindosh xalqlarning dardiga davo bo'lish uchun qo'limizdan kelishicha mushu sohalarda tirishchanlik ko'rsatdik, ham ko'rsatib kelyapmiz. Bu faqat bugungi kun bilanla cheklanib kelmaydi, bu ham kelajakda davom qiladigan muqaddas ish deb o'ylaymiz. Sözümden ahırda hammalarning qimmat vaqtlarini bo'lib, xushalligimizga o'rtoq bo'lganliklari uchun cheksiz ehtiromni bildiraman. Уважаемые друзья, прежде всего хочу выразить всем искреннюю благодарность за то, что приняли наше приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии. Мы планировали организовать данное мероприятие в более широком формате, однако из-за сложной ситуации с пандемией нами было принято решение провести в соответствии с нынешними реалиями. Мы надеемся, что после завершения эпидемических ограничений мы сможем встретиться еще не один раз и показать огромную роль каждого из нас в дружественных и братских отношениях. Между нашими народами, где отводится большое место культуре, науке и образованию, ведь наше единое духовно-культурное наследие и общие ценности служат прочным фундаментом для укрепления и расширения связи между странами и народами. 5 тюркских государств после обретения независимости вступили на путь взаимного знакомства, сближения и популяризации миру общей тюркской культуры, заложили основы платформы международного сотрудничества с целью интеграции тюркского мира. Именно поэтому главами тюркских государств расширяется спектр программ и проектов, осуществляемых в рамках международных тюркских организаций, таких как Организация тюркских государств, Тюрксой, Тюркская академия, Парламентская ассамблея тюркских государств, а также общественные организации, такие как Всемирная ассамблея тюркских народов, Фонд культуры тюркских народов Türk-Alemi и наш фонд Туран Dunyosi, который представляет площадку для диалога культур, искусства и образования тюркских народов. Уверен в том, что в дальнейшем все усилия к сохранению богатейшего наследия тюркского мира, передаче грядущим поколениям уникальной культуры и искусства тюркских народов будут успешными. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем независимости Казахстана, праздником, символизирующим свободу, могущество и благополучие. Для каждой страны и ее гражданина это великое событие. Пусть небо нашего Казахстана всегда будет чистым и светлым, и весь народ будет сплочен, как одна большая семья. Пусть страна процветает,
и граждане ее преуспевают. Желаю каждой семье и каждому дому согласия, мира, понимания и достатка. Большое спасибо. Карлин мырза, сіздің мазмұнды баяндамаңыз үшін көптен көп рахмет. Енді ардақты ағайын, егемендіктің 30 жылдығы және Туран Дүниясы түрік халықтар мәдениет қорының 10 жылдық салтанатты кешін марапаттау рәсімімен жалғастырамыз. Ассаламу алейкум. Приказ номер 14. Решением Совета Фонда культуры тюркских народов Туран Дүниясы за вклад в развитие дружбы и единства тюркских народов в ознаменовании десятилетия фонда общественной наградой медалью заслуг награждается депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан 5-го созыва, художественный руководитель Государственного республиканского академического гусского театра музыкальной комедии имени Кудуса Кужемьярова Мурат Ахмадиев. По уважительной причине он сегодня отсутствует, вместо него получает директор Государственного академического театра музыкальной комедии имени Кудуса Кужемьярова Сауджан Сануров. Ректор Казахского университета экономики и консалтинга, президент Международного казахского творческого объединения Бейбитшилик Алиме Абен Нурманов. Бүгінгі мына жиынға жиналып жатқан қауым ағайындар, бауырлар, туыстар, жаңағы пікірлестер сіздерге бүгінгі тәуелсіздік мейрамымен құттықтай отыр. Барлықтарыңызға бүгінгі мына Туран Дүниесінің 10 жылдығы мен шын жүректен бейбітшілік әлемі құттықтайды. Сондықтан айтайын деп тұрған нәрсем, Махпир Карлиннің істеп отқан жұмысы біздің еліміздің ортасында ғана емес, бүкіл әлем ортасында істеп жатқан еңбегі зор. Сондықтан енді біздің де кішкентай марапатымыз бар, соны бере кетейік. Ассаламу алейкум, мереке құтты болсын. Туран Дүниесінің 10 жылдығы Карлин аға құтты болсын. Бейбітшілік әлемі халықаралық бірлестігі, халықаралық қазақ бірлестігі, Международное казахское творческое объединение Планета мира, халықаралық ғалымдар одағының шешімімен диплом. Тәуелсіздікке 30 жыл Абай ұлағаты халықаралық ғылыми форумына белсене қатысқаны, құнды педагогикалық тұжырымдары еліміздің даму жолында халықаралық достық пен ынтымақтастықты нығайта отырып, ұйымдастырушылық және жас ұрпаққа ұлттық тәрбие, білім берудегі өнегелі ұзақ жылдарғы еңбегі үшін Туран Дүниесінің бас директоры Махпиров Карлин, қазақ ұлтының данышпаны Абай дипломмен марапатталады. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақ экономика университеті ғылыми кеңесінің шешімімен Махпиров Нурла Карлин Нурдинович, құрметті профессор атағы берілді. Махпирову Карлину Нурдиновичу присвоено звание почетный профессор университета. Жерде жаңағы түрік тілдер пәндері кафедрасы құрылымының иесі, түрколог болуыңыз үшін жүректен құттықтаймын.
заместитель председателя филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в городе Алматы, член Ассамблеи народа Казахстана, известный меценат Долкунтай Абдулхалил. Председатель общественного объединения Конгресс азербайджанцев Туран Мусеев Нурузов. Председатель культурного центра крымских татар Ватандаш Сеид Бабалеев. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы в прекрасном нашем театре, уйгурском театре музыкальной комедии собрались, и причиной всему является мероприятие, которое организовал наш уважаемый Карлинбей, то есть возглавляющий общественное объединение Туран Дуньясы. Это огромную работу просто проводит Карлинбей. Это не просто организовать эту работу в рамках большого количества стран мира. И мы рады, что именно здесь, в Казахстане, в городе Алматы, наш Карлинбей создал эту организацию. Хочу выразить, во-первых, хочу всех поздравить с Днем независимости Республики Казахстан. Достался он нам 30 лет назад. 30 лет назад был учрежден этот день. И сегодня вот уже мы достигли достаточно больших высот. Желаю вам всего самого доброго, семейного счастья, благополучия. Пусть над нашей планетой всегда будет мирное голубое небо. Карлинбей, слава вам. Председатель правления общественного объединения Татаро-Башкирский общественно-культурный центр города Алматы Эльмират Вафин. Уважаемые гости, мы, наверное, с ним единственное, может быть, в зале лицо уроженца Синьцзяня. И мы, я как татарин, как уйгур, продолжаем работать в направлении в том, чтобы наши тюркские народы Синьцзяня получили свободу. И у нас... Представитель Узбекского культурного центра Мадназаров Бахтияр. Бүгінгі мерейтойда бірқатар отандастарымыз достық медальмен марапатталды. Олар Біріккен ұлттар ұйымы кеңесшілерінің мүшесі, халықаралық полигон қорының президенті Нурлан Бұлстаев, Қырғыз Республикасы Жоғарғы кеңесінің 5-ші шақырылымының депутаты Турсунтай Салимов, Қырғызстан Республикасының қоғамдық мәдениет қайраткері Омаржан Хамраев, Қоғамдық саяси Уйғур Авазы газетінің бас редакторы Ершат Әсметов, политолог Қахырман Ғожамбердиев, медиа түрік Қазақстан теледидары Нұрғали Нүсіпбай, тарих ғалымдарының докторы, Туран университетінің профессоры Аблят Камалов,
академик заң ғылымдарының докторы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Шаймардан Шарипов. Ұйғыр халықаралық пен клубының бас хатшысы Хамид Хамраев. Доцент филология ғалымдарының кандидаты Руслан Арзиев. Филология ғалымдарының кандидаты Рахматжан Юсупов. Қазақстан ұйғыр жастары одағының төрағасы Рустам Қайриев. Филология ғылымдарының кандидаты Ұйғыр авазы қоғамдық саяси газеті бас редакторының орынбасары Шамшидин Аюпов. Баршаларыңды марапаттарыңызбен құттықтаймын. Сондай-ақ Қазақстанның 30 жылдығы құтты болсын деп, кезекті музыкаға береміз. Адамзат үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті, тәуелсіздіктен артық киелі бақыт болмаса керек. 130-дан астам ұлт өкілдері тұратын, осынау асқақтаған кеңшілігі керемет, дархан дастархандай далада бұл күндері ұлық той, ұлы мереке. Өйткені ғасырлар бойы бабаларымыз аңсаған, армандаған тәуелсіздікке 30 жыл бұрын қол жеткіздік. Еліміздің әрбір шығармашылық ұжымдары бұл тойға ең тамаша сыйлықтарын көрермендерге ұсынуда. Солардың қатарында Құддус Қожамияров атындағы мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театры жаңа спектакль концерттер әзірледі. Бүгін біз халықаралық фестивальдардың лауреаты Нава фольклор ансамблі мен Рухсара би ансамблінің жаңа қойылымының премьерасын ән шашу ретінде назарларыңызға ұсынамыз. Ұйғыр музыка өнерінің інжу маржаны, алтын тәжі, 12 мұқам түркіменен рак мұқамы. Қабыл алыңыздар, мархабат! Ассаламу алейкум. Қазақстан Cumhuriyet yaşап атқан ұйғыр халық. Бүгін біз yaxşı bir bayram, yaxşı bir kunga gov açıp otadıq. Bu bolsa Қазақстан memleketiga 30 yıllık mustaqillik bayramiga, anaken Turan fondiniki 10 yıllık bayramiga 2 bayram bir bolup bugün şu qatnaşdıq, cemaatimiz qilib. Bununla şu bizning inimiz Karlen Makberovga çoğ rahmetimni aytgim keladi. Şu inimiz mana 20-30 yıldan beri Uyg'ur xalqiga yaxshi xizmat qilib, vatanparvarlik, millatparvarlikni qilib, mana 10 yildan beri bu fond qurilgandan beri o'zining hissini qo'shib, xizmat qilib, millatni, Uyg'ur millatining urf-odatini, Turkiya xalqining urf-odatini hammasini bosh qo'shib, shunlarni fond qurib kelyapti. Shu bugun mana Uyg'ur teatrida muqam, rak muqamı bo'ldi. O'sha o'zi deyish mana Uyg'urninki bir madaniyati, Uyg'urning boyligi bugun mana hammamiz ko'rib faxrlandik. Shu Uyg'ur kanaliga meningki o'zimninki nimam, talabim chiqib gullansin. Yaxshi axborotlarni millatimizga ko'rsatsin, yaxshi konsertlar bo'lsa, yangiliklar bo'lsin, Uyg'urda nima xo'shalliklar bo'layotgan bo'lsa, chiqib bizning birinchidan tilimizni, madaniyatimizni tonitishga, millatga taratishga, shu orqali, mush kanal orqali boshqa millatlar, Uyg'ur millatlarini tonishga, bizning qanchalik madaniyatimizning boyligini, tilimizning boyligini bilish uchun mush kanalninki kelajagi o'sib, yaxshilanib, güllenip degandek mush kollektivga men cho'ng utuqlarni tilayman. Я считаю, что вот в наше время надо поднимать именно тюркскую культуру. Тюркский, именно вот уйгурский язык, это как наши братья, тоже тюрки. Мне было очень приятно послушать это. Вот. Ну, в принципе, как сказать, казахский народ, уйгурский народ имеет общие корни тюркские, начиная от уйгурского каганата, туда входили наши предки тюрки. Вот. Я думаю, это руководитель фонда Карлен Махпиров делает большую работу, нужную. Я сам не ожидал, то именно вот
по изучению культуры тюркского народа, то есть самообъединение, ну, как объединение культурное, духовное, так как наши предки были общие. Наш фонд с фондом Карлена Махпирова, мы, в общем, большую работу проводим по истории тюркского народа. То есть эта тема когда-то была полузакрытая. Такая. Вот сейчас надо понимать, что будущее поколение знало это, особенно молодежь. Ассаламу алейкум, хурматлы жамағат. Бүгін біз мына Уйғур театрында бек зор тамаша болдық. Зал толық болды. Келген шақырған адамдар посольстволардан, мәдениет өзаклардан келділер. Біз көрдік Туран орталығының 10 жылдығы юбилей өтті. Шоның басшылығы Карлен Махпиров. Ол білен біз көп yıllar birge dostumuz. Neге десеңіз, біз екеумізді Синьцзяндан туып өскен шыққанбыз. Şu жерде біздің тамырлар, һәм біздің күрәшіміз шол қазіргече давам етті. Бұрында да бірге шол ішлеген едік. Осы Синьцзян, Уйғур һәм башқа түрік халықларының шоны müstakillik үшін. Шоны өзіміз де күшіміз жеткенше шол харакатын жүргізіп жатырмыз. Енді мына 10 жыл өтті. Әлбәттә бұл фонд, былай айтканда частный бір адамдарына аны ярдәм итә. Аның біздің түрік мәдәният орталығы, ол фонды, ол дәүләт орында болары керек. Оларны дәүләт әгердә ярдәм етмәсә, біздің мәдәниятымыз өсме. Шошы мына Карлен өзінің күші білен шоны башқарып жүре, һәм қазір біздегіне сөзді болды, әр қайсымыз шоны айтып, дәулетлер қошылмаса, дәулет ақшасы қошылмаса, біздің бұл ішлер тоқташып қаларға мүмкін. Шошы тіләклеріміз біздің осы ішлер давам етерге, біздің түрік мәдениетіміз өсерге, һәм біздің дәулетлер һәм біздің, мәселен, татар, башқұрт һәм башқа түрік халықлар біздің Россияның ішінде отыралар болса, башқа мәрәжерлер біздің туған башқа түрік халықлар өздерінің müstakilligін алып, алар осы құрды союзны. Енді бізде енді Алла бұйырса, шол Россияда іште отырсақ та біздің ярдәміміз болачақ. Бәр шол өзіміздің түрік дәулетінің құрматын көтерерге, дүнияда мәдениетini көтеріп, ешоны танытарға Allah nasip etsin. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. İlk növbədə Qazaxstanın müstəqilliyinin 30 illiyi münasibəti ilə bütün Qazaxstan xalqlarını, həmçin Türk dünyasının bütün soydaşlarını təbrik edirəm. Kardin Mahpirovun rəhbərlik etdiyi Türk Dünyası İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə bu il 10 illik yubiley münasibətində hazırlanmış bu tədbirdə biz bir daha Türk dünyasının bir-birinə olan dərin ilişkilərini, Uyğur xalqının klassik mənəvi irsi olan muğamları dinlədik və çox sevindik. Mən arzu edirəm ki, Uyğur xalqının milli, hüququ, bütün dəyərləri dünyanın ictimai, siyasi təşkilatları tərəfindən dəyərləndirilsin və Uyğur xalqı özünün haqq etdiyi azadlığına, milli dəyərlərinə qovuşsun. Mən güman edirəm ki, İstanbul görüşündən sonra yaradılmış Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk dövlətlərinin və Türk dövlətləri ərazisində yaşamayan başqa Türk xalqlarının ilk növbədə Çin əsarəti altında, zülmü altında əzilən Uyğur xalqının milli azadlıq hərəkatında onlara yardımcı olacaqdır. Var olsun, yaşasın Türk dünyası,
var olsun Turan. Özüne gay Türk oğlu. Sen özüne gaydanda daha büyük olursan. Оншкин 12 уйгурских мукамов. Ценное историческое наследие. Святыни наших предков. Шедевр всего тюркского искусства. 12 мукамов – это синтез поэтических текстов, традиционных песен. Феномен музыкального творчества. Мукам был создан народом и является его наследием. Мукамы зародились в 5-6 веках. Развитие получили в 7-9 века. Полное формирование классического цикла происходит в периоде 10-11 веков. Мукамы существовали в эпоху шаманов, мани, буддизма, ислама. Они уделяли большое внимание пению и танцам, которые перевозносили национальное искусство. Народные таланты пожертвовали своей жизнью, чтобы вернуть и довести до народа данный кладезь искусства. Период существования ханства Якен-Сейдия имеет особое значение в процветании мукамов. Под предводительством Саидхана второй султан Абдриштхан, Кадырхан, принцесса Аманисахан, а также Махмуд Мукамист внесли значительный вклад в систематизацию мукамов. Имена талантливых музыкантов: Жами Кашмир, Хелим Селим, Ахунам Карушан, Мухаммед Болла, Хасан Тамбур, Турди Ахун, Хошур Ахун. Также имеет большое значение в истории и сохранении мукамов до наших дней. В 2003 году 12 мукамов был внесен в список шедевров ЮНЕСКО как материальное наследие человечества. Данная история события является крайне важным в последующем развитии и сохранении мукамов. Türk müzik medeniyetinin nadir kamusi, gül tacisi, 12 mukam, dünya miqyasida insoniyatning ma'naviy, madaniy g'aziz sutida e'tirof qilinib, UNESCO tarafidan tizimliqqa ilindi. Bu tarixiy voqea Uyg'ur muqomlarining bundan keyingi taraqqiyot istiqbolining texmo nurlanishiga dalil. Шаманизм – одна из ранних форм религии, основанная на вере в существование духов, населяющих окружающий нас мир. Основными символами шаманизма являлись деревья и огонь. Шаманизм являлся государственной религией в уйгурском государстве Анхон. Уйгуры следовали религии шаманизма более 2000 лет. Данная религия сыграла огромную роль в сохранении искусства, литературного наследия и мукамов
уйгурского народа. Шаманские целители использовали такие инструменты, как дойру, бубны, литавры и флейты, которые являются неотъемлемой частью духовного наследия народа. Из цикла 12 мукамов первый мукам «Рак».
Onun kin alırsidin binanim, binanim, könlünü alsayım. Mukam içire mukam çalsam mukamni, mukamni dilgıca kılsayım ki mehbub nezer salsa onun aldı al demeyin hiç sayın. Папа! Папочка! Папа! Дочка, ты очень счастливая сегодня? Да, отец. Ведь сегодня же весна. Весна пришла, папа. Собирая цветы, увидела красиво одетых людей, которые собирались на прогулку. Раньше их в этой округе я не видела. Где? Где ты их видела, дочка? А вдруг они с Орды? Нет. Нет. Папа, почему вы любите одиночество? Из-за чего вы избегаете людей? Внутри каждого человека есть и обратная сторона. Дочка, думаешь, человек с плохими намерениями понимает важность жизни других людей? Мукам им тем более не нужен. Мне не нравится одиночество. Вы меня обучили мукаму. Я хочу петь, папа. Вокруг никого. Лишь огромная и бесконечная пустыня. Я не хочу жить в таком месте. Пожалуйста, умоляю, давайте уедем отсюда. Давайте уедем. Куда? Куда, доченька? В родные края, папа.
Для каждого человека ценно то место, где он родился. Пусть никому не придется переживать такую горесть и тягость быть разлученным от своей родной земли. Папа, из-за чего мы в этой пустыне? Что вы такого сделали, папа? Доченька, твой брат был прирожденным мукамистом. Он собирался на высокую башню и пел. Народ собирался вокруг него и вокруг Орды. Возрос авторитет сына, а про хана народ забыл. Такое положение было не по душе хану. И он приказал убить моего сына. После этого я отказался петь мукамы в Орде. Поэтому меня и выслали. Значит, мы в ссылке? Теперь что? Вся наша жизнь пройдет в этой пустыне? Нет, нет, папа. Нет, нет, папа. Здравствуйте, многоуважаемый учитель. Здравствуй, поэт, сын мой. Как ты? Ну-ка расскажи, сынок. У нас все спокойно и тихо. Я принес рукописи местных писателей, которые вам были нужны. Вот, возьмите. Спасибо. Спасибо, сынок. Проходи. Народ искренне просит, чтобы вы продолжили собирать мукамы. Спасибо, сынок. Спасибо. Дорогие мои, ненаглядные мои, земляки мои, мои братья и сестры, я так рад, что вы все в добром здравии. Сынок, если бы не ты, откуда мне было суждено увидеть эти произведения? Молодец. Спасибо большое, сынок. Где Манисахан? Она, наверное, уже научилась искусно исполнять мукамы. Хотелось бы ее послушать. Да, у нее глубокое дыхание и приятный голос. Уже поет мукамы. Сейчас Аманисахан придет, то послушаешь ее. По пути к вам я видел хана и его визирей. Наверное, они вышли на вход. Хан? Визирей? Что-то неспокойно мне на душе, сынок. Быстрее, найди мою дочь. Быстрее. Есть ли кто? Вы дома? А, это вы? Да, я. Здравствуйте. Как поживаете? Порог мой не гора. Если пришли с хорошими намерениями, то добро пожаловать. Мое глубокое уважение к вам. Эти национальные инструменты сделаны с таким мастерством и искусностью. Их место в Орде. Если эти инструменты окажутся в Орде, это будет равноценно их заточению за решеткой. Не согласен с этим? Я верю и знаю. Станет ли плохо, если эти инструменты окажутся в Орде? Именно это и есть причина, почему я лично приехал к вам. Вы известный мукамчи. Ваше место в Орде. Отец, что случилось? Вы неважно выглядите. Все в порядке, дочь. Великий Абдрашхан!
Здравствуйте. Добро пожаловать. Браво! Умница, сладкоголосая красавица. Визирь. Это и есть тот Мукамчи, которого вы искали? А вы? Вы кем будете? Хранитель сокровища народа, беспамятно влюбленный в Мукам поэт. Dilimdi yoşurun yalğız arzu, sarayladın ketkenmen, cahan işçide, yekligana özü. Мне кажется, ты поэт с душой. Такой поэт необходим во дворце. Я дал приказ визирям, чтобы те нашли мне искусных мукамистов. Я люблю мукамы. Худа bu bendi mana, tolumu gumanlıq közlü qardı. Goya bu öydü bugün akşam, mən üçün bir tiken ündü. Я слышал, что вы хорошо поете мукамы. Такие, как вы, нужны во дворце. Наконец, я нашел то, что искал. Вы поедете с нами. Я. А как же мой отец? Хорошо, пусть и ваш отец поедет. Оставьте меня в покое. Я вам не нужен. Вам и мукамы не нужны. Один раз вы заставили уже плакать меня горькими слезами. Хватит уже! Простите моего отца. Вместо него я могу исполнять мукамы.
Тогда поехали. До свидания, доченька. До свидания, папочка. Папа. Доченька, теперь ты будешь петь мукамы, которые не исполнит твой брат. Мой поэт, будь в добром здравии. Я доверяю тебе свою дочь, Амализа.
Смотрите, визирь, какое дивное прекрасное место. Давайте здесь отдохнем. Принесите сюда еще один стул. Впредь рядом со мной всегда будет сидеть Аманисахан. Какая красивая песня. Что это за мелодия? Это полевая песня, многоуважаемый хан. Во время сбора урожая тиханы часто поют такие песни. Такие песни, как песня урожая, жнивные песни, уличные песни, песни колесницы и другие не редкость среди народа. Тогда приведите ко мне того, кто исполнил ее. Приведите его. Разрешите сказать? Говорите. У нас также есть большое количество народных праздников. Празднование Айта, праздник Норуз, праздник винограда. А также праздник урожая. Ты исполнил песню. Хорошо. Тогда спой еще раз. Идарда отлыган тай Zemnin tayme Zemnin bağrıma mesmur Прекрасно. Молодец. Наш народ невероятно богат искусством музыки. Вот такие ребята и должны петь мукамы. Верно говорите. Наш народ очень богат разнообразными песнями и мелодиями. Эти песни и мукамы всегда исходили от народа. Мукамы бесценны. Мукамы должны звучать только во дворце.
Поехали. Yüreklerde arzu armanlar Kör olmakta kandan akşamda Şun akşamda söyle yakını Şun akşamda sular dokunu Şun akşamda güzel, şun akşamda güzel, şun akşamda güzel cananım. Muhabbetin düşmez yalkınım. Düşmez yalnız ilhamımga ilham kal
Аль-Маликам, Его Величество Абдрашхан. Слава Аллаху. Сын мой, я сильно переживала за вас. Как прошло ваше путешествие? Не переживайте, все прошло хорошо. Вместе с нами прибыли Аманисахан, дочь известного мукамиста Махмуда и талантливый поэт. Вы дочь мукамиста Махмуда? Да, я дочь Махмуда Мукамиста. Ваш отец хороший человек. Он одаренный мукамист. Однако он на нас обижен. Да, он даже не стал с нами говорить. И он отказался ехать с нами в Орду. Верно говорит. Учитель Махмуд был сильно зол на нас. Но, несмотря ни на что, он до сих пор, не покладая рук, работает над мукамами. Я уверена, что ваш отец научил вас исполнять мукам. Да, научил. Тогда спойте. Mukamlani atasını seynohe vay seynohe ecem derler
прекрасная дочка. Девушки, проводите Аманисахан в покое. Пусть отдохнет. Öldürürsen, köydürürsen, fırkatında ey peri, jığılıtıp hem küldürüp, bir balahi canlı sen. Ateşi işkanını yaktın, bu vücudumga bükün, dost mu sen, düşman mı sen, ben ölmedim, can mı sen?
Мне хорошо известны все трагические и скорбные события, происходившие в ханстве. Данная история все еще отчетливо находится в моей памяти. Саид хан называл меня генеральным визиром, а также всегда прислушивался моим советам. Сейчас наследник Якенского ханства Абдришт-хан не учитывает мое мнение, приказывая делать иначе, на что я с чистым сердцем покорно подчиняюсь. Я не смог осмелиться сказать Саид-хану не искать изгнанного, очерневшего доброе имя Орды Махмуда Мукамчи. Что ж, что я могу сказать самому хану? Тише, тише, вазир. Я не могу покидать Орду на многие года. Человеку нужно повидать все в этой жизни, пока у него есть время. Сейчас я пойду наслаждаться пением дочери Дровосека и Абдришт-хана. Вместе с солнцем и луною подобен ваш лик. Ваши глаза подобны морю. О, ваши бездонные глаза, о, луноликая, ваши обвинительные глаза, в ваших глазах зорнится отражение. Вы прекрасны, как рассвет, нежные, словно бархатный лепесточек, свежи, как легкий весенний ветерок. Ваш изящный стан, как чинар, ваша красота подобна красоте богини. О, красавица Пери, вы прекрасны! Мама, эта красивая девушка в скором времени будет вашей невестой. Она моя возлюбленная, моя будущая жена. Вот как. Дочка, твоему отцу сейчас тяжело. А мы, в свою очередь, привезли тебя к нам. Вырастить ребенка одному – это большой труд. Мы должники твоего отца. Я люблю Мукам. Мы всей семьей любим Мукама.
Какие великолепные слова и греющий душу божественный мотив. Это прекрасное творение должен услышать весь народ. Однако, мукамы должны быть достоянием Орды. Господин, по-моему, это не так. Я думаю, что так. Bayati haqti ala yadida qilsam, yadida qilsam, bayatingni kechir bilsem ben nava çalsam vay yara çalsam uşakni gazelni rakiyat küseyim Şiristanu seherlerde müşevrek müşevrek çalsam muhabbet koyuna varsam elin aldın elin aldın men içsam vay deryayı şurdin Nil İskender men içsam mukamları atasını Hüseyin'ohem vay Hüseyin'ohem Ecem derler
Қадірменді ағайын, енді қорытынды сөзге бүгінгі іс-шараны ұйымдастырушы Түркі Халықтар Дүниежүзілік Ассамблеясының мүшесі, Туран Дүниясы Түрік Халықтар Мәдени қорының директоры Карлин Махбиров, Қазақстан Халық Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі профессор Аблят Камалов, Республикалық ұйғыр этно-мәдени орталығының төрағасының орынбасары Ершат Әсметов, Қазақстан ұйғыр жастары одағының төрағасы, Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшесі Рустам Қайриев, осы аты аталған мырзаларды құрмет қошеметімізбен сахна төріне шақырамыз. Рахмет. Енді әпкаттан біз мұны 2 жыл баяғы ұшыр пандемияны деп бір-бірімізді көмей, сәннетіміздің көмей, үйді отырып, көп нәрселерге сегініп кеткен ұқсаймыз. Бүгін біз ұшыр концерттің шындақ тәсәуірін алдық, әм қошал болдық. Енді біріншіден менің өзімнің рахметім ұшыр Uyghur Teatrı'na rəhbərləgə, bütün Uyghur Teatrı'nın kollektiviga, meşədə otağan bizden atağılıq muzikantlarga ali ihtiram bildirmən. Şundaqla bugün şu fəaliyyətini uyuşturuşda Cumhuriyetlik Uyghur Etno-Medeniyet Mərkəzi Assambleya kafedrasının bölümü Turan Üniversitetinin şundaqla Қазақстан Uyghur Yaşlarının birligi bilen şu fəaliyyət özünün babığı yetip hem yaxşı netice bilen ayaklaştı. Şu için hemmenlarga köp rahmet etime. Биринчиден хотел бы я поблагодарить еще представителей посольств Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Азербайджана. Большое вам спасибо, что сегодня вы пришли. Сегодняшний наш праздник разделили с нами. Тағы да рахметім міне осы жерде Нұрғали досым бар. Ол осы түркі медиа, түркі халықтарының бәр жерін көрсететін осы жаңалықтарына үнім келіп отыр. Оның уәкілі Нұрлан ағаға көп рахмет айтам осы жерде отырған. Сондайда біздің өзіміз құрметтейтін Абен ағаға үлкен рахмет үшін
Также я хотел бы поблагодарить всех представителей этнокультурных центров, которые сегодня пришли и нас поддержали. Всем счастья и благополучия. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, бәрлеріңізді Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығымен сонымен қатар келіп атқан бүгінгі Туран дүниесі халықаралық түркі тілдес халықтар мәдениеті қоғамдық фондының қорының 10 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Қадірлі жығылған мехманлар, бүгін біз мана шындақ чоң бір тәнтеннің куәсі отырмыз. Бүгінгі мұшу тәнтенде Cumhuriyet Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin reisi, Қазақстан Халқы Ассамблеясы Кеңесінің әзасы Шаймардан Hüseyinoğlu Nurumov қатнышы керек дейді. Мәлім себепlerle түйіксіз Uyghur mayesiga меніп қалды. Шының үшін Шаймардан Hüseyinoğlu'nun салымыны маңа еткізіш пұрысты кеп тұрды. Hürmetli Karlin Nurdinoğlu, Sizni Cumhuriyet Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi namıdan çin yürekten tebrikleyimiz. Sizin қалған әмгіңіз бейбаһа. Cumhuriyetlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin işinin canlışı da umumen Қазақстан halkının birliğini, razımenliğini, dostluğunu müstekemleşip koşuğa ölüşünüz, yeni milli medeniyetimizin terakki etkizüş yolda nihayet köp işlerini kıldınız. Şunu ölen bile, Cumhuriyetlik Uyghur Avaz Geziti'nin mezmun, mahiyeti cihetten kengişige, şunun bilen bile okurmenlerin sanının keskin ösüşüge siz nihayet çoğun töküp koştunuz. Şunun için biz çin kalbimizden sizin tebriklep, müstehkem salametlik işlerinizle tutuklayımız. Bugün bana menan bilen vekille Cumhuriyet Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin icrai müdürü Zıhırlan Kur'an-Bakı'yı, Hanım Kızlar Kengesi'nin reisi Senem Beşirova, bu yakta bizning Medeniyet Merkezi reisinin o'rinbosari, Қазақстан Халқы Ассамблеясының әзасы metsenat tonilgan xayr-xalq ishlarining da'vatchisi Dolqontay Abduxelil, ona yerda Talg'irnay Uyghur Etno-Medeniyet Merkezining reisi Eminjon To'xtaxonov, Yaşlar Қазақстан Uyghur Yaşlar Birliği'nin reisi Rustam Xayriyev ve mana Talg'ir tavasidan mana bizning aktivistlarimiz kelib o'tirdi. Shuning uchun endi sözünü ben Zıhırlan Kur'an bakayım kuvvesem, ona uyukunu mimalla dağılmıştırsa. Savchan'ı Uyghur Tiyatro'nun direktörünü meşek tekip kısak. Savchan Sonurov. Savchan çıkışa koşun çıkıyorduk. Bugün uzanla bana güvaçı boğandek. Bizden yenemdik mihmalla soravatı bana. Kırım Tatarlarının vekili reis soravatı. Bu kandak dimdigen acayip talantlı nakşçı, talantlı artist sazendile dedi. Ben deyime bu dünyadaki birden bir kesbi Uyghur tiyatrımız, bizden fakirimiz. Depmiş tiyatr doğruluk, mukamlarımız doğruluk. Yeni tarihimiz doğruluk kısaca düşünce berip öttüm. Şunun için başka mehmanlarını aldırdım. Biz bugün bana Cumhuriyet Uyghur Tiyatro'nun rehberliği Savchan Sıdıkoğlu sizge barlığınlarga çeksiz minnettarlığımız bildirimiz. Assalamu alaikum muhterem cemaat, aziz qarindoshlar. Hakikaten ben onun tebrik sözünü başlaştım bugün. Ben ayıqdarak otadım. Üzerinin təsiratını bildireyim. Nurgun bizim çoğunlarımız tiyatrının sahnesini uluq sahne deydi. Uluq sahne deb ataydı. Bana ben bugün uluq, hakiki sahnenin uluq geldiğini gördüm. Sebebi bana şu sahnede Abdurashid Xonniki, Aminisa Xonniki şu öz zamanısında bir devletinin padişahı Ebeki Abdurashid Xonniki öz milletinin sanatini qanchalik so'yganligini, şu milletinin muqamının bakarligini, biroq şu muqamının to'liq etilishini izlab Ebeki tesadüfe Aminisa'ga uçuruşup muqamının payda bo'lganini bugün sahnede ko'rdik. Sahnenin uluqlığı şu. Sahnede biz özümüzün milli kiyimlerini, sahnede biz özümüzün milli çalgı asbaplarını, sahnemizde biz özümüzün medeniyetimizni, tilimizni, edebiyetimizni ko'rdik. Bu sahne asli
çigarısız halgan yegi berip özünün milletinin tarihini, medeniyetini, urpa adetini, kısıkçası özünün millet spikerligini tondalaydıgan uluk sahne, moşu sahne. Şu sebepten moşu sahnede öz vaxtıda teatrının içilişi de bizimki birinci prezidentimiz Elbasi Nursultan Nazarbayev kelip mana men tuğan yerde moşu sahnenin içilişini, teatrının içilişini tebrikleyen. Şunun için bugünkü moşu Amin İsa Han belki görünüşünü eğer ben hatalaşmasam birinci kıtım görüyordum. Moşunu sahneleştirgen belki akımız sınavını yazgan Ahmet Çağaşeri bizden uluk belki yazgıcımız ve moşu sahneni sahneleştirgen adamlarga çoğun Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'nin rahmetini etmekçiyim. Şundakla bizdenki baş muharririmiz Yerşat Esmetov Şamardakamniki Uyghur ayımga musuldat işleri bilen ketkenligi bağlıq o salam bizge geldi. Bizni tapşırdı, bana tapşırdı. Şunun için Karlin Mahberovni ben müstakilde zalda otağalla hemisi bildi. Ben şahsen Karlinni sizni 30 yıl mabayında bilemem. 30 yıl mabayında bu dünya fondundaki Türk dünyasının fondunu kurmay burun bizden medeniyetimizni, bizden tilimizni, bizniki Kazakistan'da millet bulup saklanıp gelişimizde barlık gücünü ayımay çıkarıp işlep kevatkan illerimizden birisi. Karlin sizni bugün günü bunu Türk dünyasındaki fondunun, medeniyet fondunun ki 10 yıllık tevellüdü bilen sizni tebrikleyime. Şunun bilen bir yerde Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'nin reisi Asambleya Kengişinin azası Şemerdaka Nurumov'un tebrik sözü var bir yerde. Bunu okusam şeyde üyde şunu okuyuşunuzga ben sunuğa bulattım. Sizni yabır kettim şu fondunun 10 yıllık toyu bilen tebrikleyime. Assalamualaikum hanımlar, mırzalar, hoş gelsinler. Bugünkü mana elimiz Kazakistan'ın 30 yılının babayında mana Turan aleminin de 10 yıllığı toldu. Karlin Mahberov'un mana kıvatkan elimizge, halkımıza kıvatkan hizmetleri köp. O hizmetlerinin üstünde biz köp neslerge köydük ve onunla sebepçi olduk. Şunun için sizge uzak ömür, mıksıdiyen sağlık. İşinizde argaray alga dep isteyiniz. Salamu aleykum, hürmetli Uyghur kerindaşlar. Bugünkü mana bizning çoğun Almatı'daki özümüzün Uyghur teatrdan baş koşup oturumuz. Mana bunun sebepçi atkan bärlerge çoğun rahmetimni aytaman. Mana bizningki Abdurrahim Han bilan Amanis Han'ın epizodunu ko'rdik. Mana mushu orqali bizning kitaplarımız, biz kitapga medeniyetga ait boy xalq, Türk xalqining ichida eng boy desam xatolaşmaymi? Shuning uchun mushu teatrimizni, Ahmadjon Ashirimizdagi aqlimiz kuch chiqarib, elimizga, bizning xalqimizga madaniyatimizni ko'taradigan, yoshlarimizni, kaynimiz kelayotgan yosh urpaqlarimizni, o'zimizning tariximizni har bir jihatdan yaxshilab tanishtirib, kelgusida biz yetamagan yaxshilik shu armonlarimizga bizning yoshlarimiz yetadi deb o'ylayman. Shuning uchun hammanglarga cho'ng rahmat, ehtirom bilan salom. Assalamu alaikum. Bugün hakikaten bu ahit bir gün. Bir gün tünögün biz Kazakistan'ın müstakillik gününe nişanladık. Mümkün bugün bolsa mana Turan Dünyası Fondu'nun 10 yıllığını nişanlavatımız. Bugün düşükçe biz şu Turan Üniversitesi'de özümüzden palyatıları oldu. Bugün Turan Fondu'da bağışlanan kitap neşr kılıngan, şunun tanıştırış merasimi bizning üniversitede ötdi. Bizning üniversitede Kazakistan Halk Asambleyasi kafedrasi var. Şunun
Şu faaliyetleri şu bizning Turan fondi bilan birga o'tkazilgan bir jiq faoliyatlarni o'tkazamiz. Shunga shu marosim bizda o'tdi. Turan fondi to'g'riliq ko'p yaxshi so'zlar bo'ldi. Hozir bo'lyapti. Shunga o'sha fondga fondning direktori Karlin Mahbirovga shuni tabriklab, yanimo cho'ng qutlug'lar tilayman. Jiq faoliyatlarga biz o'zimiz qatnashgandik. Shunaqash undan yaxshi faoliyatlar bo'ldi deb o'ylayman va shuni tilakdoshman. Onun için yani bugün biz yani şundan çıray yaxşı bir konsert gördük. Постановка teatralizovana bu şu bizim Uyghur medeniyetinin, Uyghur sanatının durdan boğan muqamlar haqqı oldu. Şundan bu muqamlarını bugün biz asli men özüm birinci qatim şu spektakl görüyatma. Bir yerde biz Uygurlarning medeniyetini gördük, Uygurlarning tasviriy medeniyetini, müzik medeniyetini, usul medeniyetini, onun degan tarixini. Shunga men o'ylayman ki bu Uyghur teatrining cho'ng futugi. Shundan bilan yana tabriklayman Uyghur teatrining kollektivini, rahbarlarini. Men o'ylayman ki yana bizning tomoshabinlar shu spektaklni, shu постановканы qizg'in qarshi olib, yanama kelib ko'rdi deb o'ylayman. Hammalarga xotirjamlik, konsert vaqtlarini dunyodagi barliq yaxshiliklarni tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun mana Qozog'iston mamlakatimizning mustaqillik kuni bilan shundaqla Turan fondidagi 10 yillik meyrim bilan Talg'ar noyasi Uyg'ur madan markazi nomidan chin yuragimdan tabriklayman. Karlen elimizdagi qilayotgan ishlari bebaho, minnatdorlik bildiramiz. Shundaqla Talg'ar noyasidagi nomidan sana minnatdorlik xatni keldik. Shuni topshirishga ruxsat qilgan. Shundaqla Qizg'ayrat yurtining jamoatchiligi nomidan mana Jigitto'shi Ibragimov to'xtag'in kelib turdi. Shundaqla xonim qizlar raisi Bakiya Gulbanon, madan markazining raisi Rima Zaynabova kelib turdi. Shu chaponni kiyishga ruxsat qilinglar. Shundaqla Savodjon sana rahmat. Aprel Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы с вами имели такую возможность созерцать величайшую культуру. 12 мукам. Не зря они вошли в культурное наследие ЮНЕСКО. Это очень красиво, правда? И это сегодня происходило в исполнении профессионалов. Коллектива Уйгурского театра. Не зря он получил статус также академический. Уже несколько лет он носит этот статус. Сегодня представители уйгурского этноса, они представлены во всех странах мира. Но не у всех есть такая возможность, как мы сегодня, прикоснуться к этой величайшей культуре. Развитием этой культуры и сохранением занимается сегодня государство, Ассамблея народа Казахстана, Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана, а также фонд развития культуры тюркских народов Туран Дуниясы, за что вам огромное спасибо. Чон рахмат. Армысыздар, ардақты ағайын, барлықтарыңызды Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтоймен шын жүректен Құдыс Қожайменов атындағы мемлекеттік академиялық Уйғур музыкалық комедия театры атынан құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Ассаламу алейкум, мұхтарам әзіз меймандар.
Бүгін мана мұшы 30 жылдық тойында театр өзі алдыға мұш концертті беріміз деп біз мәқсәт қойған. Біз мәқсәтімізге еттік. Андан Туран әлемі шыныңғы душ кеп қалды кен, 10 жылдық тойыны бірлікті өткізсек деген мәслихаттан бүгін мана ішке қош той болып отыр. Шының үшін мен Туран дүниясыны, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығыны шын жүргімден тәбрикләшке рұқсат қайсыздар. Aziz tomoshabinlar, teatr o xalqning, san'at o xalqniki. Sizlar ba o'shtaq san'at bo'ldi. Uzama ko'rib o'tirsizlar, Uyg'urning durdonisi bo'lgan, bizning g'azinimiz bo'lgan, shedevrimiz bo'lgan Raq muqomini Qozog'iston Jumhuriyatining xalq artisti, ex-deputat 3-4 Sozovning chaqirimining deputati Qudus Xo'jamayarov nomidagi Akademiyalik Uyg'ur muzikалық komiteatining ben direktori Murat Abdurimo'g'li Ahmadiy qo'ygan. Men bugun barliq tomoshabinlarning nomidan, mana so'zlagan inlarimning, aklarimning nomidan Murat Abdurimo'g'lining sal mijoz bo'lmay qoldi. Aytgan repetitsiya bo'lgan 3 kunga mijoz bo'lmay kelamay qoldi. Men sizlarning nomidan Murat Abdurimo'g'liga sog'lom salomatlik, oilasiga, eng qizlarning oldinlarda Məşədə özünün maharetini gözətken barliq kasbdaşlarıma amanlıq diləyəm. Bayramımız mübarək olsun. Teatr sizlər üçün. Kelib turunglar, muştaq durdanımızı görüb turunglar. Andan o yerdə hörmətli ağalarımız kelib otur, hörmətli akalarımız kelib otur. Şunun üçün mən məyədi Bişkek degan akademik kelib oturman. Tursuntoy aka, Ömercan aka, vakazı mehmanlarını Almatıga xush kelibsizlar deb sizlarga rahmat etmoqchiman. Xush kelibsizlar Almatıga. Bizning qarindoshlarımızga, bizning salonimizda mayrimimizni yetkazinglar demoqchiman. Xush kelibsizlar Almatıga. Yana bir qatam aziz tomoshabinlar, bugungi 30 yillik mayrimiz Turan dunyosining 10 yillik yubileyi muborak bo'lsin. Sizlarga cho'ng rahmat. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Туран дүниясы түркі халықтар мәдениет қорының 10 жылдығына арналған салтанатты кешіміз өз мәресіне жетті. Баршаларыңызға мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Алда келе жатқан жаңа жыл елімізге құт береке алып келсін. Келесі көріскенше күн нұрлы болсын.